Kalau abang kakak suka host event dekat rumah, perlukan tanah yang luas, parking yang banyak, banglo eksklusif dekat Kemensah, banglo ni memang sesuai untuk abang kakak. Let's go. Rumah corner banglo ni dekat Kemensah. Dia adalah 3-story downwards banglo where you have 4 car parks boleh parking dalam dan banyak ruang untuk parking kat tepi. So the best part untuk banglo ni sebab tanah tepi dia memang luas. Banyak tetamu boleh parking kat tepi ni. Lepas tamu dah parking kat tepi ni, orang boleh terus akses ke banglo. You have this large land yang you guys boleh guna as a multi-purpose use overlooking the lake. Going inside, basically dekat ground floor ni, there will be a corridor sajalah to the staircase downwards. On the first lower ground floor, the left side there will be a large living area overlooking the pool area. Whereas on the right side, you will have your bedrooms, 3 bilik dengan 1 master dekat ujung. So all the bedroom size ni actually quite the same dengan semua ada individual toilets. Corner side tu you will have your master bedroom. For the lowest floor ni pula, on the left side is where you will have access to your pool with this large barbecue area. And on the right side of the lift ni is where you guys punya family area. Large family gathering dining area. Tapi family area bukan kat sini saja. Sebelah ni pun ada guys. Memang luas. So dekat lower ground floor ni lah is where you will host your event. And untuk tamu yang dah penat, dorang boleh access through the garden beside. Memang luas.